Asomo wach mondike Muma mar Luka. Nasoma neno limeandikwa kwa Agano wa Luka 13 matindo 10. 13 ubeti ni wa 10. Noyudo puonjo e sinagogi moro chieng' Sabato, kendo ne nitie dhako moro mane nigi jachien motime jamidekre higni 18. Dende nodolore, ne ok onyal riere kata matin. Kane Yesu nene, noluonge ire mowachone ni, dhako, osegonyi kuom midekreni. Eka noketo lwete kuome, gi kanyono nochung' tir kendo nodendo Nyasaye. Nyasaye mondo mi ogwedho wachne. Mungu na alibariki neno lake mosekete chunya odhiambo makawuono, ambalo ameliweka rohoni na jioni wa leo. An Mary Ooko. Naitwa Mary Ooko. Onyuola e piny Nyakach Kadhot Ramogi Sigoti Complex. Nimezaliwa Nyakach kule kwa lango la Ramogi Sigoti Complex. Yesu owara ajayal wach Nyasaye. Yesu ameniokoa nami ni mhubiri wa neno. Atede piny Kodera Oyugis. Nimeolewa kule Kodera Oyugis. Ruoth olosona thuolo odhiambo makawuono. Mfalme ameniandalia nafasi jioni wa leo mondo wawinjire kendo gi josondu. Tupatane tena na watu wa Sondu. Nyasaye mondo gwedh misumba Nyasaye moseyalo wach Nyasaye chakre wuok tich. Mungu abariki mtumishi wa Mungu, amehubiri neno tokea Jumatatu. Manyogi kodwa odhiambo manyoro. Akafika nasi jioni ule wa jana. Osewuoyo kodwa kuom wach Nyasaye ma waseneno gik ma Nyasaye timo. Amenena nasi kwa neno la Mungu, tukaona yale Mungu hutenda. Nyasaye nochako yienwa mondo wachunge pauni mar nyaligi kodhiambo kawuono. Mungu akaturuhusu tuwe kwenye uga uwanjani wa jioni wa leo. Kendo Nyasaye moyie mondo ne chokruogni obed ka. Mungu ambaye amekubali hii mkutano liwe mahali hapa. Oken Nyasaye majababoch. Sie Mungu wa kulenga hewa. En Nyasaye makubiro to timo gimokele. Ni Mungu yule akija anatimiza kile ambacho imemleta. Wang'eyo ni nitiere joneno ma Nyasaye osetiyonegi. Tumejua kuna washudaji ambao wapo Mungu amewafanyia kazi. Kendo wang'eyo ni Nyasaye osetiyo nyaka nyocho chak chokruok. Tumejua Mungu ametenda kazi tokea mwanzo wa mkutano. Injili oseyal Sondu ka mojing'ore motegno ahinya. Injili imehubiriwa hapa Sondu kwa nguvu zaidi. Kendo kata ka wawuoyo gi josondo waonge gi luoro. Hata tunaponena na watu wa Sondu hatuna uoga kamwe. Sondu ka injili oseyal Ruoth osetiyo ma jonekni osechango. Sondu imehubiriwa, Falme ametenda kazi, wenda wazimu wameponyeshwa. Kata odhiambo makawuono ni, hata jioni wa leo hii, wang'eyo ni Nyasachwa pod jadiera kendo biro tiyo. Tumejua Mungu wetu ni wa kweli, atatenda kazi. Pinyruodh Nyasaye kochomo kamoro to dhi mondo go pinyruodh Satan. Ufalme wa Mungu unapolenga mahali inaenda iangushe ufalme ule wa giza. Kendo ang'eyo nikech jasiku wach Nyasaye. Nimejua nawe ni mwadui wa neno la Mungu. Wach no chandi ahinya gimomiyo chokruok osiki go e center Sonduka. Hilo neno linakukera sana. Sababu gani mkutano unawekwa muda wote hapa Sondu? Sie to ite mawamanyi. Kweli nawe ndiwe tunakutafuta. Nikech kaka wawe alotamowa nikech waneno sitel meichalgo kaka wasiki timore kodi to kone githo kichal ka kichalno. Vile tuache kuhubiri imetushinda, tunaona vile madui anakutesa lakini ufai ufe vile ulivyo. Wadwane mondo Nyasaye okonyi kendo ani malo kapok jachien onegi kapok kitin. Tunataka Mungu ainuke kwako akusaidie ungali nawe mdogo kabla shetani akuue. Wang'eyo ni Nyasaye madwaro ng'ato enoko bara jam kata chich. Tumejua Mungu anayetafuta mtu haendi kushoto wala kulia. Kendo jalo modwaro no obiro manyo mogigi e yude. Yule anamtafuta atafika kwa kiwango cha kumpata. Odhiambo sani adwa na wuo kuom wach
wach masome ndiko. Jioni wa leo nitanena juu ya neno ambalo nimesoma kwenye andiko. Injili nyo yalka gitiendo weche madongo ma Nyasaye nyoloro. Injili ilihubiriwa hapa na maneno magumu Mungu aliyazusha. Kendo ang'eyo ni nyaka Satan besara enda piny ruodhe gi kaka nyogoe gi lisasi madongo. Nimejua shetani anajisalimisha kwa ufalme wake vile alipigwa kwa risasi kubwa. Ang'eyo ni ng'uono manyadi kendo ruoth okelo e paw ni wang' wanawinj kuome. Najua neema nyingine Mungu ameleta kwenye uwanja, tutasikia kutoka kwake. Injili kiyalo tidwa ni doge ngimani, tidogi e dalani, tidogi ngi nyithindi, tiduoge nyimi injili. Injili ikihubiriwa unafaa ujiangalie, enda bomani mwako uangalie watoto wako, urudi mbele za injili. Okwayal ne girofe mochung' gi geche moluoro wagi to wayalo ne dhano ma Nyasaye nochweyo. Hatuhubiri kwa orofa na magari, lakini tunawahubiria wanadamu Mungu aliwaumba. Ndo hera ma Nyasaye nohero godo dhano. Pendo ule Mungu alipenda nao binadamu. Nochune mondo kelo wach mondo wuoye gi ji mondo wach ma Nyasaye wacho olo wach ma jachien timo. Ilimfanya alete neno waongeleshe watu, ili neno ambalo anasema ishinda ile ya mwadui. Pinyruodh jachien oseleo godhiambo nekech nitie gik madongo ma ruoth oseiko midhi chomgo pinyruodhe. Falme wa giza umekwama leo, kuna makuu Mungu ameandaa, falme wake utapigwa. Kendo adwa ni mondo ngimani wuon idogna nekech ok adwa ni chal kaka ichalno. Nataka urudi maishani mwako mwenyewe kwa ajili sitaki uwe vile ulivyo. Adwa ni mondo warau ni odhiambo ni nekech wadhi chamo ngima musiko manyaka chieng'. Tunataka tukupitie leo na jioni kwa ajili tunataka twende turithi uzima wa milele. Ang'eyo ng'uono modak kuom Nyasaye mar Israel. Najua neema inadumu kwa Mungu wa Israel. Kendo kata wasigu makimudi kamoro matek, hata madui wamekushika ukakandamizwa mahali. Wach chuny mar yie onego rwakre kuom mimi wach ni we yie kuom Nyasaye noresa. Fika roho wa imani useme wacha niamini Mungu nitakombolewa. Wan gi jomoko ma wach Nyasaye kiyalo to neno ji ka joma ketho wakati. Hatuna wengine neno la Mungu likihubiriwa wanaona kuwa watu wanaharibu muda wao. Nyocha kone jo Nairobi ni yudo ng'ama idho gari ko arisaf kabiro yalo injili piny Nairobi kikiweni jalo koso tich. Nilisema kupata mwenye anatoka reserve kuja kuhubiri neno la Mungu Nairobi, usidhani amekosa kazi. Jalo tiyo tich ma muhimu nekech omanyo jachien dalau marach manotim dalau michal kaka ichalno. Yule ni muhimu, anatafuta shetani wa kwenu ikakufanya vile ulivyo. To ang'eyo ni nitiere teko mabiro dare gi thuon makata nonyono piny motegno. Najua kuna nguvu itamng'oa kwa nguvu aondoke. Asomo wach mondiki e muma. Nimesoma neno limeandikwa kwenye Biblia. Ka Yesu majateko madwa wuoyo kuome godhiambo. Yesu mwenye nguvu nataka kunena juu yake na jioni. Ne puonjo e sinagogi mar jolemo. Alikuwa akifundisha kwa madhabahu ya waombezi. Ndiko nowacho ni chieng'no ne en sabato kaka kawuono. Ndiko ile inaeleza ilikuwa sabato kama siku wa leo. To bang' kosechako yalo injili, baada ya kuanza kuhubiri injili, orado gi dhako ma jachien oloko jamidekre higni 18. akakutana na mwanamke amebadilishwa kuwa mgonjwa miaka 18. Ndiko nowacho ni dhako no nodolore. Andiko ile inasema yule mwanamke alijikunja. No chal ka gima ne ok onyal chung' tir. Ni kama angesimama wima. To sama ne od Yesu oneno dhako no, wakati Yesu aliona yule mwanamke, mama wacho ni nodhi omule kod lwete. Biblia inasema aliguza kwa mkono wake. Sama ne omule gi lwete to noyudo teko mochung' tir. Alipomguza kwa mkono wake akapata nguvu akasimama. Wabadi ne Yesu kama. Peperusha mkono kwa Yesu. E sama ne owinjo lweti Yesu kani kuome. Aliposikia mkono wa Yesu ikiwa kwake, wachno nogi kode mondo chung' tir ka dolruok cha orumo. Ile neno ikafika naye kusimama wima, hakuna kujikunja tena. Ang'eyo ni ne ji nitiere sinagogi e kanisa mane Yesu nitiere. Najua watu walikuwa kwa kanisa na madhabahu penye Yesu alikuwa. Mak mana ni kaka ng'ama nigi jachien janere piyo. Na vile yule akona pepo huonekana kwa haraka. Kendo ng'ama Satan sando eno janeno piyo. Yule shetani umtesa huona kwa haraka. Kikusanda gitungni asao. Musinitese tafadhali. Kaka ng'ama nigi jachien nenore piyo. Vile yule akona pepo anaonekana kwa haraka. Yesu nene ka Yesu sechako yalo. Yesu akamuona vile alipoanza kuhubiri. Wach mane ochuno Yesu mondo dhi omule kod lwete. Neno ilimlazimu Yesu amguze na mkono wake. Mondo mi
ngima ka injili poko dhi mbele. ampatie uzima kabla injili kuendelea mbele. Imanyaka wawinjire kodi e piny Sonduka. Kile lazima tupatana nawe hapa Sondu. Ni ng'ama nigi jachien nenore piyo makato bete dier jomosomo maembo rwako suti. Yule akona pepo anaonekana dhara akiwa kati ya wasomi amevaa suti. Ng'ama nigi jachien ng'ere piyo kanyaka kamodhie kawendo. Yule akona shetani hujulikana kwa haraka hata mahali pa ugenini. Kendo Satani nyalo sandi ka ok ing'eyo ni en musandi. Shetani atakutesa usipojua anakutesa. Satani nyalo miyo ngima mane iparo ni onego ibedgo kik ibedgo. Shetani atafanya uzima ungekuwa nao usiwe nao tena. Kawuono wan gi ji Leo tuko na watu manyo dwaro mondo obed joma beyo walitaka wawe watu wazuri kendo gibed joma kare. na tena wakamilike. Chal ka gima jasigu otamogi. Ni kama mwadui amewakataza, Okawo ngimagi moloko akachukua maisha yao ukabadilishwa, okelo ngima machielo to miyogi machielo. ikaleta uzima nyingine wakapewa ingine. To Yesu madwa wuoyo kuome odhiambo, Yesu nitanena juu yake na jioni. en onyalo miyo ng'ama jasien sando Satan ringi mawe. Atafanya yule anateswa na pepo shetani akimbia muache. Satan komako ng'ato Shetani akishika mtu kata en chiegi mani kendo to nyalo rwenyi. hata mke wako ulimuoa utamsahau. Ng'ama Satan omako Yule shetani amemshika, kata ne en nyathiu monyuolugo to nyalo rwenyi. alikuwa mwenendo ambao mumezaliwa atakushangaza. Ng'ama nigi jachien kata dak ga ot to nyalo rwenyi. Yule akona pepo ukidumu naye kwa nyumba utamsahau. Ng'ama jachien omako nyalo lokore ni masura ming'ego pile lal. Yule shetani ameshika atabadilika sura wamjua nao kila mara ipotee. Mane momiyo Satan, ng'ama nigi Satan nyisore kendo ng'ere piyo. Ndio maana yule akona pepo huonekana kwa haraka. Kata hii Sonduka ng'ama nigi jachien kawuothe mbele ni tineno nani mato nigi jachien. Hata hapa Sondu kama yule akona pepo anatembea mbele zako unaona ni pepo. Ng'ama nigi jachien timbe ne richo makato lando to en ng'ama timbe ne richo. Yule akona pepo hata ni mweupe akona matendo mabaya. Ng'ama nigi Satan rach makato rateng' manyilni to nyalo duogo raburu morwenyi. Yule akona mapepo ni baya hata ingawa naye ni nyeusi. Koro ming'egi piyo. Wao wanatambulika kwa haraka. Afwenyo ni emomiyo muma wacho niya, Nagundua ndio maana Biblia unaeleza ni timbe mag ringruok ginenore ratiro mano gi e muma. baadaye yakahesabiwa kwenye agano. Iwacho ni timbe mag ringruok ka ng'ato timo Matendo ya kimwili yale mtu anapoyafanya gi mamoko makamago na mengine kama hayo ok onyal neno pinyruodh Nyasaye. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ng'ama nigi jachien kata jaber jowadwa to ok onyal bedo maber e muda malach. Yule hata kuna pepo akiwa mrembo hatakuwa muda mrefu. Emomiyo dhako manyar jo-Yahudi ne nigi jachien to fwenyore piyo e hekalu. Mwanamke binti wa Yahudi akawa na pepo akagundulika haraka kwa hekalu. To nitiere jal moro manyalo tamo Satan man kuom ng'ato. Kuna yule atakataza pepo inayodumu kwa mtu. Duong' odog ne Yesu ja-Nazareth. Nguvu kwa Yesu. Sama ng'ato nigi Satan Wakati mtu ako na pepo, kata en chiegi mane nyuomo dhok mang'eny, mke wako ulipeleka mahari, ngimane nyalo rwenyi e ndalo manok. maisha yake itakubadilika muda mchache. Miyud kaka kaniparo ni onego idag kode, Vile uliweza unaishi naye chal ka gima nyalo tami. ni kama itakushinda. Sama ng'ato obedo piny, Wakati mtu amekaa chini, onego kuong ong'e ngimane kaka chalo. angalia maisha yako vile ilivyo. To wach niya, Useme kuwa ngimana awinjo ka jachien odak e iya. maisha yangu nahisi shetani yako nami. Nikech ng'ama nigi jachien nyaka en ong'eyo. Yule ako na pepo hata naye yuatambua. Ng'ama jamiriambo ok onyal kiano jamiriambo. Yule Mungu hawezi kosa hati naye ni Mungu. Ng'ama iye wang' pi ong'eyo ok onyal kia ni iye ojawang'. Yule hasira amechua ni hasira. Ng'ama nigi jachien kata en ng'ama nie kilas mapuonjo, Yule ako na pepo ingawa yuko darasani anafundisha. ire nobiro gole oko mafwenye ni japuonjni to nigi jachien. Chaka itamtoa nje igundulike ako na pepo. Ng'ama nigi Satan kata en polis mawuotho gi bunde, Anaye pepo kitani polisi anatembea kwa bunduki. to nitiere gima biro loye nikech Satan odak e iye. Kuna kile itamshinda kwa ajili shetani unadumu ndani yake. Wan gi ji matich osekethoreregi nikech Satan modak e igi. Tuko na wale kazi imeharibika kwao kwa ajili ya unadumu ndani yao. Wan gi ji ma jachien osenego chon nikech Satan modak e igi. Tuko wale shetani amewaua mapema kwa ajili ya pepo inadumu ndani yao. Gima mora gi wach Nyasaye en achiel. Cha kunifurahisha na neno la Mungu ni kitu Ni kimoja. Yesu madwa yalo odhiambo en omon gi Satan. Yesu nitahubiri na Mungu na jioni ni kinyume na pepo. Kendo Satan to ok winjre gi Yesu ratiro. Shetani hapatani na Yesu kwa dhara. Ma emomiyo ka ng'ato ne jamidekre, Ndio maana kama mtu alikuwa mwenye maradhi, wang'eyo ni wuon tuo en Satan. najua mwenye ugonjwa ni shetani. To ka Yesu odonjo momule gi lwete, Yesu akaingia kumguza kwa mkono wake.
golo dala ge yoko. Kijana chipukizi angetoa boma yao nje. Ene madalu wuoko de malach moloyo joma moko mane iparo. Boma imekuwa naye kinyume kushinda wengine. Kendo ngima makoro wuotho go kendo dake sani. Maisha anatembea nao anadumu ndani yake. Ene ngima mae mowinjo ka gino rachne. Ni maisha anahisi ni vibaya kwake. Jachien nyalo sando ngima ng'ato. Shetani atatesa maisha ya mtu. Wakati yalo wach Nyasaye to wacho ni jowadu mago to jolemo matindo sieko. Neno la Mungu likihubiriwa anasema ni wale wamekuja. Wach mang'eyo ni jachien masando ng'ate mosieko. Ninayojua shetani anapagawa mtu ndiye amekuja kighafla. Ndiko mar Nyasaye wacho ni Andiko la Mungu linaeleza. ni kar chakruok wach ne nitie. Pale mwanzo kulikuwa na neno. Wach ne nigi Nyasaye. Na neno likawa na Mungu. Tungni ne onge wach. Ungekuwa kosa neno. Onge gimoro amora madinochwe. Hakuna chochote ingeumbwa. Matiende ni Yamaanisha ka ng'ato nigi Satan. kama mtu ako na pepo Okorado kod wach. hajakutana na neno. Wach Nyasaye kodonjo. Neno la Mungu likiingia. To kata ne lweny ger ahinya. Hata vita imekuwa vikali. Wach Nyasaye odonjo kanyo. Neno la Mungu limeingia pale. Ibiro loye. Atashindwa. Gimomiyo ayalo Injili. Sababu nahubiri Injili. Aseneno gik madongo ma Injili otimo. Nimeona makuu Injili yametenda. Injili nochwe nyathi aiya kabedo migombo roma. Injili iliumba mtoto tumboni kama kwa tasa ya Yesu. Oseriemba ka dichwo idwaro nyathi. Nimefukuzwa wanahitaji mtoto. Chal ka gima naonge kaka tim. Ni kama nilikosa vile ningefanya. Wach manomiyo awe dichwo manokenda nikech nyathi taonge go. Ilifanya niache mume aliyenioa. Tiwinjo. Wasikia. Sama naluoro e lwet Yesu madwaro alo dhiambo. Nilipoanguka mkononi mwa Yesu nataka nihubiri. Kawuono an min ji. Leo nami ni mama ya watu. Nikech ang'o? Kwa ajili gani? Narado gi Yesu. Nilikutana na Yesu. Owuolo jachien mar migomba kuoma. Alitoa utasa kwangu. Kawuono jachien ok luong gi nyinge. Leo shetani haitwi kwa jina lake. Jachien idwa nobo aboa imiyo gi nyinge madongo. Shetani wanawekwa wanapewa majina makuu. Miyud ka jachien ukimi obo momiya yath maluonge ni jowadwa en tuo maduong'. Shetani ya ukimwi amefichwa, wanaeleza ugonjwa kubwa. Tiwacho ni en tuo maduong'. Wanasema ni ugonjwa kubwa. To tuo maduong'no be ikoni ni ok thiedhe. Ugonjwa kubwa unaambiwa haitibiwi. Timiyi yath igaligo ikoni ni kik iwe yadhni. Unapewa temba, unaelezwa usiache. To wan gi Yesu mong'eyo ni ukimi en Satan. Tumeanyikwa na Yesu amejua saa ukimwi ni pepo. Matiende Yamaanisha sama Satan odonjo e ngima ng'ato mar chode. wakati shetani ya usherati iko kwako, Emano be momiyo iyudo ka ng'ato odhi osiptal. ndio maana mtu ameenda hospitalini To kopime moyud ka en gi kansa. akipimwa akipatikana na saratani, To duogo wacho piyo ne ochako lando gi e dho kanisa noyude e dho osiptal noyude gi kansa. anatangaza mapema amepatwa na saratani. To koyude ka en gokimi. Ikawa ako na ukimwi, To biro to kipenje to koni ni jowadwa pok iyudo tuo mane tuoya. wanakueleza si hawajapata ugonjwa wangu. Gimomiyo malando kamano. Sababu ya kutangaza vile, Kansa ok yude e chode. akansa wapati kwa To usherati. jachien ukimi tiyudo ka ng'ato timo richo mar chode. Ukimwi unapatikana ukifanya usherati. Mane momiyo en gi wich kuot to miyo nego ji. Ndio maana ni taibu inaua watu. To yakoni niya. Wacha nikwambie, Nitiere wach manyalo tieke. kuna neno itammaliza. Waonge gi bura ni en ukimi. Hatuna baraza ni ukimwi. Wan wang'eyo ni en Satan. Tumejua naye ni pepo. Kaka nodonjo ka wach odonjo. Vile aliingia neno ikiingia Igole oko. inatolewa. Yesu ma wayalo dhiambo. Yesu tuhubiri na jioni Wacho niya. anaeleza Ni gik moko te. vyote Kawuono me polo ne ok opidho. baba kupanda Ipudho oko. vinang'olewa. Kata en ukimi. Hata ni ukimwi Ipudho oko. inang'olewa. Nikech en Satan. Kwa chili ni pepo. Kata en kansa. Hata ni saratani Ipudho oko. inang'olewa. Nikech en Satan. Kwa chili ni pepo. Kata en lwet. Hata ni vita ya nyuma. Motamo dhako gi dichwo dak. Shinda watu kuishi. Iluonge ni Satan. Anaitwa pepo. Ka Yesu odonjo. Yesu akiingia Ibiro gole oko. itaondolewa. Odhiambo sani. Jioni wa leo Nitie wach mangima. neno lilo hai Man gi teko. linalo nguvu. Gik moko te. Vyote Biro lokore. vitabadilika. Injili miyalo. Injili lahubiriwa En ok nolokre. itabadilika. Hallelujah. Haleluya. Ok olokre. Haibadiliki. Wach Nyasaye Neno la Mungu kama odonje. penye imeingia Ok onyal we kanyo gi wich kuot. haiwezi kuacha pale na aibu. Hapana. Nawacho ni ng'ama nigi Satan jang'ere. Nilisema yule ako na pepo hujulikana kwa We jina. wadogi e tuo mar ndulume. Wacha turudi kwa ugonjwa wa kifafa. En gima donjo. Ile inaingia, Thieth be ok thiedhe. huwezi ukaitibu. To kata pok iwacho notimi. Hata kama unasema inakufaa, Obiro kiyi e siptal
moro. Itakungoja kwa staili nyingine. Okimoero tuo magoji penyni. Ugonjwa inaangusha watu. Eno nyalo giki ng'ato kamichwake maji. Itafika na mtu penye moto unateketezwa. Kanye mudwago yie piny. Pale ndipo itakuangusha. Ukidhika wendo. Ukienda ugenini. Kanye mugo yie piny. Pale anakuangusha. Samugo yie piny kamano. Akiangusha vile. Udeo ni kiramo nade. Achali uko na miaka ngapi? Udeo ni chala nade. Achali umekuaje? Udeo no bedo nango. Achali imekuaje? En gimong'eyo. Kile amejua. Ikasane oromo. Muda wake ikitimia. Obiro go yie piny. Atakuangusha. Embe daktari okuthiedhe. Daktari haitaitibu. Kama nyalo thiedhe. Wakuitibu. Kende. Ni Yesu peke yake. Yesu ema nyalo thiedhe. Yesu ataitibu. Yesu tokorado kode. Yesu akikutana naye. Otieke ma okodong'. Anaimaliza. Nikech ang'o? Kwa ajili gani? Yesu ng'e ni en Satan. Yesu amejua ni pepo. Gima donjo e ngima dhano. Kinachoingia maishani. Gino en Satan. Kila ni pepo. Satan kodonjo. Shetani akiingia. Yadh Satan. Pepo ya dawa ya Shetani. En Yesu ma Ja-Nazareth. Ni Yesu wa Mnazareti. Fuabadi na Yesu kama. Peperusha mkono kwa Yesu. Yesu kodonjo e hekalu chako yalo. Yesu akiingia kwa hekalu ameanza kuhubiri. Chal ka gima jalo kochako yalo to osomo muma. Ni kama alivyoanza kuhubiri akasoma Biblia. Ng'ama wang'e okuongo neno. Na yule macho yake imeona wa kwanza. En jal ma jachien nigo. Ni yule Shetani ako naye. Muma wacho ni jalno nodolore. Biblia inaeleza alijikunja yule. Jachien nyalo doli. Shetani atakukunja. Mano in be ing'eyo ni nyalo timore. Umejua itatendeka. Jachien nyalo doli be momiyo wan gi mon moweyo kuonde manonego gidage maber to gibiro gidak sono. Shetani atakukunja. Ndivyo maana tuna wanawake waliacha penye waliishi wakakaa sono. Nikech Satan modak e chunye. Kwa ajili ya pepo anadumu moyoni. Kaka omedo loso mwandu kaka mwandu medo dong' kata odaro dhiga. Vile anazidi kutengeneza mali inabaki ndivyo yuaenda. Kaka omedo loso mwandu to odar kodhiga to mwandu ge godong'. Mali yake anatengeneza yanabaki naye huama akienda. To kaka wacho ni kaka jalo rado gi Yesu. Na vile akikutana na Yesu. Yesu nyalo miyo bed gi kamoro achiel modaki. Yesu atamfanya awe na wakazi moja. Ngima mar dhano. Uzima wa binadamu. Nitie kaka Yesu dwaro. Kuna vile Yesu anataka. Satan e jajuok. Shetani mlozi. Machalo ka gima jasik dhano. Mwadui wa binadamu. Kawuono wan gi ji. Leo tuko na watu. Ma Satan sando. Shetani anawatesa. Jachien sanda dier. Shetani anamtesa. Kiyudo kowuotho e ndara. Ukimpata yuko barabarani. Iwe ni jachien oachieno ka ng'ato to rwenyo yo okalo ndara. Unadhani Shetani alitoka kwa mtu amesahau njia anapita barabara. En be momiyo kawuono mon wuotho gi sirweche lilo kendo gineno ni mano fason monego gidhigo. Wanawake wanatembea na chupi, wanaona ni fashion wa kwenda nayo. Kendo chuo ma giwuotho go to rwako lewni moriwo nyaka jakede giwe lewke madongo to gito wegi giwuotho duk nikech jachien dwarogi. Wanaume wamevaa longi na jaketi, wao wameacha uchi kwa ajili Shetani anawatafuta. Kawuono ngima mar mon okethore ma dhako mineno to en ma second hand. Uzima wa wanawake imeharibika, ukimwona ni wa second hand. King'iyo dende kinone ichako ng'iye mos. Ukiangalia mwili wake wamchunguza pole pole. Mon original yo kwana. Wanawake original wanahesabika. Modong' gin fake. Waliobaki ni fake. King'iyo yie wiye en fake. Ukiangalia nyusi ya nywele ni fake. King'iyo tong wang'e en fake. Macho yake ni fake. King'iyo koke en fake. Makucha ni fake. King'iyo nyaka bamne en fake. Hata pada lake ni fake. Ngima mar dhako kethore. Uzima wa mwanamke umeharibika. Kiyalo to wacho ni jogo chando ji. Ikihubiriwa anasema watu wanatesa. Be wachamo ngima e ndalowa. Eti tunapanda raha. Ngima onge sani. Amona raha. Wach ma wan go sani en tho. Neno tunao ni kifo. Ndiko wacho ni Ndiko inaeleza. ni misach richo. Mshahara wa dhambi En mana tho. ni mauti. Ng'ama timo richo. Anayetenda dhambi Tho chon. atakufa mapema. Hallelujah. 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 Odhiambo e piny sondu. Jioni sondu. Ang'eyo ni nitiere ng'wono. Nimejua kuna neema. Kendo adwa nawach ni niya. Nitakueleza kuwa Satan to jajuok. Shetani ni mlozi. Ohero joma bere to nyuol higa ka higa. Kwa hiyo anaimba lakini anazaa kila mwaka. Nyathi tedo be pok odhi. Kuolewa pia hajaolewa. Nyathini onyuolo to wene min gi ochako dhi omo machielo. Mtoto anazaa na mwachia mamake anatafuta nyingine. Kako medo wero kwaye kako medo nyuol. Vile anazidi kuimba kwa ndivyo anazidi kuzaa. Min gi be pok onyuol ni nomagone ni jowada na ochwanyore e sikul. Mamake anasema alikosa pale shuleni. Na wacho na biro penjo mon mondo ginyiswa kido ma nyithindo chwanyore to kelo negi nyithindo. Tutawaeleza vile walijikwaa na waletee watoto. Mano wach ma kawuono mon yalo matek ahinya. Ni jambo leo wanawake wanahubiri sana. Samoro sikul kama to nyathino biro manyo nyathi sondo.
inasema lango ilianguka, itainuliwa tena. Ukikubali Yesu, Shetani atafukuzwa. Ule mlozi huyo amechukua watoto ameenda nao. Wavulana amekunyang'anya. Boma amekunyang'anya. Yesu akihubiriwa, watu wanaleta dhehebu zao. Shetani ameshika maboma. Nilisema jana, kila boma wavulana wamezaliwa, wasichana wakazaliwa. Ule kuna pepo, hakuna mahali pema wakutengeneza boma. Ule amekaribisha Yesu. Yuko Wayahudi, ukimkaribisha Shetani anaogopa boma. Ule amekutana na Yesu. Shetani amtesi. Shetani amekuweka vita unapigania, umeshindwa kamwe. Jioni naeleza Yesu Mnazareti kuguza kwa mkono. Hata kama ulijikunja vibaya, miaka imepita 20, miaka imepita 30, leo umejikunja penye ungefaa kula. Adui walikataa, wakaweka kaba na kula. Nao wanawake sondo wamewanyang'anya. Imekuwa gay yao. Anafanya biashara ni kama imsaidi. Mbona imsaidi? Na kile imeharibika. Ule amechukua mali yako. Anaitwa pepo. Na Yesu mwenye nguvu, jioni wa leo atanyang'anya usiri akili alichoshika. Haleluya. Injili haijali. Injili linalohubiriwa. Nipungulie mikono kwa Yesu. Kunaye jibu na ishi kwa neno. Hata kama Shetani amekunyang'anya mume, ametoroka naye ukiona. Ambayo ni kwa kina Isaya, utuko ni Mungu wa Isaya wa Amos. Anayesema kwamba mkono wake sio mfupi, ambaye itamzuia kuokoa. Naye sio kisiri, ambaye itamshinda kusikia. Bali dhambi tulio nayo imetenga kati yetu. Jioni sasa unapigania Shetani. Mshukuru Yesu mkuu. Kunaye nguvu Yesu yuko naye. Shetani anayekutesa anajua. Hadi ninakoongea tuko na vijana walio ama makwao hawaendi. Ukipata Wasiaya anaishi Sondu, anaongea lugha yao hapa Sondu. Amemaliza miaka 20 anaenda Siaya. Utapata mtu wa Kabondo hapa. Kitu ya kwao ikamfukuza, ikamkataza kurudi kwao. Anaishi Sondu bali kwao haendi. Shetani naye ishi maisha mamuti. Itamfanya mume kushika binti ambaye amemzaa. Hadi pati amezini na mwanawe kwa sababu ya dhambi inayoishi ndani yake. Shetani naye ishi wa Mungu. Imefanya wanawake wanaoana na watoto wao wa kike. Kwa dunia tunakoishi, tuko dunia mbaya, wanaume wanaoana kivyao. Ukisema hivi wanasema injili inaibisha watu. Unayetenda ndio inaibisha zaidi ya haya. Mwanamume amechukua mwanamume wenzao wanafanya harusi. Mhubiri mabaya kichwa kimekwama na waunganisha. Wanaotumikia Shetani ya Shetani amewaajiri.
Yesu. Tujali Yesu. Huyo anaokolewa. Tusadoli. Hata amekukunja. Yesu jariaji. Yesu ni wakulainisha. Timo ninengo. Atakufanya bei. Wabiurie imabaya. Wakulainisha vizuri. Neketango. Sababu gani? Watunia. Sema kwamba. Nidhano. Mtu. Ukia nengo ne. Chui karama yake. Momeo. Ndiye maana. Okuyode. Hapatikani. Nipige jomangima. Wawani uzima. Yesu donga. Yesu akingia. Nengo ni duogo. Yako inarudi. Nengo nyola. Ikianguka. Uindo jasono. Tikia wasono. Nengo manyola. Karama iliyeshuka. Yesu duoko. Yesu anarudisha. Yambo sana. Sioni sasa. Hata neja chiana. Hata shetani. Umakigi kongo. Alikushika na pombe. Ni satani umakigi kongo. Eti shetani amekushika na pombe. Uru no madho kongo muge ukatera. Mugo kama chielo. Babaka alikunywa pombe akafika kwa kurithi hadi kwingine. Kama no wego imekuwa nyego ichope ka uono. Mali aliacha ndio umechukulia unafikisha. Ichalge mupogore katanyaka kaka uru ne chal. Uko tofauti na hata vile babaka alikuwa. Uru ne berber nyaloru akakala machalre. Babaka alikuwa afadhali angefaa kulipa sababu tunafanana. Ini ka uoni wako flota kisa pat. Wasi kuishi nafaa flota na hizi slippers. Kwa jili weti to chalgi tiendi. Sababu mikono yako imefananisha na guu. Kwa ngipatu wangi to chalgi dogi. Macho ikitasamwa ni kama na mdomo. Uyonge gimora makati uzono jibegote kinijo wadwa onge go. Aona kila kitu hata ukitembea watu wanasema hana. Nikejia chiende kongo kuduar dhako to kuduar pesa to kuduar ngamagero. Shetani hataki muke hataki pesa hataki mtu wa kujenga nyumba. Ni chua mama dho kongo nyalo uso nyaka ot modake. Mwanamume anayekunywa pombe anayeweza kuuza hadi nyumba nako ishi. Nyalo maki meyodi ki ututo yuni ngama nengo ne okethore. Shetani atakufanya hata ukitembea bei yako imeanguka. Chieno seketu nyaka ya uwe mariambo boda. Anaweka hata vijana wanaoendesha daladala. Ongieo boda mondo riembio yodi pesa. Amenunua beteli anaendesha pate pesa. Riembo boda tukagi kudhiambo to choma odo choto to chiege oweyo. Anaendesha kufika usiku anaeleka kwa yule kahaba mwenyewe ameacha. Vijana matiyo no chote machal kagi machamo pesa. Anamfanyia kahaba kana kwamba anafanya kazi yake. Embo wacho nijo wadwa Jumapili kana sabato kwa kanisa wamanyo pesa. Anasema Jumapili ama sabato tuende kanisa tunatafuta pesa. Jalma wiyo moko kabila no beki uwe goma wima mtondo wano konye toko duar. Kichwa yake imekwamba vile ukimongenesa hataki kusaidika. Jachini fuoda kuumi monego gol. Shetani ya upumbavu imeishi kwa kinafaa itolewe. Nalo ni monegi dage gijichie giti nyuale nyitindi. Biye karne inafaa uishi na mke wako uzae watoto. Jachini kawuna wako duari nyitendo. Shetani hataki watoto. Emo miyo na watu ni monu uwe toto geni gik mafek. Diye mana nilisema wanawake wanatembea badi ilifeki. Chuo dhirogi ya macho chuo dongi chien. Wanawukumu wanawaume wanawaweka kwa moto wamebaki nyuma. Miyuru kadi chuo konini ya. Upate mwanamume anakwambia kwamba wasenyuala nyitenda rio diye family planning. Tumezaa watoto wawili nenda family planning. Tukadiksa manone gichaki nyuale. Ikifika wakati ingefaa hata kuzaa. Tonyuala tamo kuzaa imekatika. Odhikelo ni 7 sita matoke romge gari mar police. Hata kuletea 7 sita ba kichwa ni kama gari ya polisi. Hiyo uwe maromu kodi mo